Menta genyo ban samsha yang kusnam na menta kidan artli ki concession price in samsha ya ki bayo ya concession price te ngam tip na pren joining nga te la tip medal la tip tamba I medal in sa tip ma Ta. te Lala diam. Lala diam kini kiba yang hadis just what sekaman. Alikam sekaman. What kam sekaman. kini ki sila mata Ta. What juliaran. Ta. Kibaya ya ki consolation prize kidai angot. Te yan ang nak teng day pick up yan nang niya malakot. Ha? Oh. Ta, yan ang na. Ibaya itong surprise kilang kumni. Ini ko. Ta ay ka jita pati ka bacang. Bat prangski. Ta ay ka jita pati ka bacang ya prangski. Jadi kita cinta peti ke berjam nama tak ini consolation prize. Pada hang ni ikut no ya kau berapa? Babar sepi. Jadi ikut no ya tu ya Arman di sel pada ayah ini kusna. Tak ayah sesan ni tu. Sanmi sebab ayah kusna mendapat consolation prize. Ta ay ka jita pati ka bacang ya kini ki bacang ya consolation prize. Jadi kubulan sibuk ini bayu consolation prize. Bila apa you not support dengan masalah segini kita bawa dah. Wana ni, come on. Kini, the move apa dia dulu the move. Kini kalau oh my god English. Ta, ya no ya ka third prize mo Michael. Third prize Joko All Meghalaya Talent Show 2024 balap organized the closing side DA Film Production goes to Soul Beats. Rolling applause for Soul Beats. Prize. Kita cik tap tiga macam nama tangga Soul Beats. Tak kot no ya Wayna judge jongi Shongdo tabai beri aktor jangan dengan film Subah film samlang yang kena kusam nama tangga third prize. Di Ade, kena dengan last kuliah sibut Shongdo dia kau tahu ale one ya. Ini dia acara jom kuli mah ikadeng. But ini sajonai di Sunmisha mah. Kini dengan last music ready. Ngan nomor tai show second prize. Ini namanya. Tinggal ada batai batai yang nomor job. Biar. Yang duk yang ini siap dah duk sundan. Biar. Yang sebenarnya. Yang gitu. Okay. Ready. Music, come on. Ladies and gentlemen, nak lupa nama teman. Okay. The winner of the All Meghalaya Talent Show 2024, organized by Closing Side DA Film Production, goes to Ibadan. What betul sama Kusnam? Semua Ibadan semua orang cakap, but I lang ni Kusnam nam tang ni boyo kedan kinong job akan dikasih ke jangpi. Te, ya kat second prize insam bedai kurim jongi ikung deng tangba ya mentai insam bed direct ya givena. Kikwa apa tu givena? Ibang surang menai bahar deram. Ladies and gentlemen, keluklah. Dah. Nak kembali kita sebenarnya hajang kita kami scanner untuk kita alih ni. Tulis sebut dah. Kita sekini dah ready. Ada mana ni? Dah. Dah. Ready dah. Ready dah.
Are you ready? Song lalu biang. Tak, kita pengen nak ye syar ke bajok mar, tang di bajok. Tak. Ladies and gentlemen, kelung kena samla teman. Ka all Meghalaya ki nok job akan ko all Meghalaya. Talent show. Ta. Ki nok job akan ko all Meghalaya talent show. Bala organize daka closing shai DA film production idai Arman Disya. Hey, congratulations. Ini kata Sasi Kinong job akan ko all Meghalaya talent show 2024 Bala organize the closing shai DA film production goes to Ready, go on, 2, 3. Sumisha Nobel! Give me a applause for Sumisha Nobel on the second row. Second row of chase to joyfully. Kaya natin tabi ka macam na benda kini na siya magkaparo. Ang nagiging santo ng maramit. Kaya kani banyak nasaan. Banyak sa mga sound na ilang Islam. Ang second prize, basang sa pinang yan. Ayun. Dah, second, yang to. Munang, panin. So, yang to. Okay, second prize. First, ibaw ba second, but third by concession prize. Te sai sien, kandon ka sige sundur lang magkini siya paro kinong siya maning akro at tuwon. Haga third prize, suan kiu lang alorong san kena maniyo man perkut nak loy yang ada program. Te kalau kan iai kita cijongi cuy aktes barang cici sendiri alih kiu lang alorong ni. Yang itu dia pere. Song nak ini macam. Song nak ini macam. Song nak ni let's cepat macam. Song ni nilai tak macam. Song siapa nilai song ni je. Song ni macam song ni nilai song. Saya sih lagi macam 3 jam dah berdalam baru ini macam dah kena ke all Meghalaya talent show. Tak, Kublai Sibun yang baru ini macam dah kena ke all Meghalaya talent show. Kita ada South Hosan Wood yang berlangsung. Kemudian ya bawa second runners up akot dia ini berwarna kuat jogi joyfully. Akot ikong deng menyesap bersam lagi di Islam nampak. Ini dia cakap joyfully tu kelung balik kemau. Hai. Ini chip ini meeting chip meeting. Tiba-tiba IT no ya ikong deng menyerap ailang ya meeting nampak joyfully. Te Kublai siajarmu. Basa ke bakado yang sayo sadaki DJ. Are you ready? Yeah! Tak. Kublai Sibun. Ha wanum do jingkelman, basmau ha wanum snawi ngan sa pendan biang pat sandak ya kane ka talent show. Te tangkum tahi Kublai Sibun. Tahang ni kidon ru kibom dai ki khasi dengan su ong sikentian altentian. I want to give thanks to all the contestants for showing their talent. Thank you. Helping ru, but imeda basaya moy. Kenapa kiru kublai interview ki bagian nang keu syafrang kublai Sibun. Kublai Sibun dong dai. Okay.